काम करता म्हणून. आता तांणी कितें केलां आज आमी हेल्थ सेक्रेटरी कडेन उलयल्या थंय ESIचे 5 कंपार्टमेंटाचे मॉर्ग आसा रेडी फॉर कमिशन तांकां ते म्हणटाले की हांकां तांचें डिस्कशन जालां आमी लास्ट आफ्टर माय लास्ट विजीट वीथ along with Jennifer Munsared, she had held a meeting with them. I think they were all called for that meeting. They discussed and they were trying to see how their capacity can be used for the next 3-4 months in association with health service. You had a meeting. Yes, you are required. No, they can hand over to police. नाही ते थंय 5 बॉडी पळय आहा ते जर पुलिसांचे जर बॉडी थंय दवरल्यो जाल्यार ते कितलेशे रिलीफ मेळटली पूण हांवें तांकां सजेस्ट कितें केलां बाय नेक्स्ट वीक शी सेड शी वील रिजॉल्व दॅट इशू हेल्थ सेक्रेटरी सेड शी वील रिजॉल्व द इशू शी वील आस्क ESI people only to manage it. Postmortem will be done in Hospicio. In place of body to take to what you call Panjim आनी खंय ताज्या वाट्याचेर थंय दवरता हांगा तितलो स्पेस तांकां आनी 5 कंपार्टमेंट चड मेळटा पण हे चालू करूया म्हणून लास्ट टाइम सांगले हांगा तांकां मातशे निटिग्रिटीज खूब आसा बिकॉज ते एकच ते मॉर्ग परते हांगा तांकां मेंटेनन्स हे ते सगळे स्टाफ हांगा जाय पडटलो न्ही स्टाफ ना जाल्यार ते बेश्टे स्टार्ट करपा ते स्टार्ट मारले आनी मागीर गेलो अशें जायना थंय तांकां एटेंडंट हे ते सगळे हांगा पोस्ट करचे पडटले सेक्युरिटी पोस्ट करची पडटली टेम्परेचर मॉनिटर करपी मनीस जाय पडटलो ते मातशें कितें तें व्हडलें मॉर्ग आहा ते 5 कंपार्टमेंट स्टार्ट करपाक मेळना स्टार्ट मारले जाल्यार ऑल 72 एट ए टायम ते 25 वर्सांचे मुखावेले 25 वर्सांचे प्रॉब्लेम केला मुखार कोण मरतलो तांकां सुसेग आसतलो इतली गॅरंटी आमची पाहिजे दुसरी गजाल आनी एक डिसिजन घेतला चीफ ऑफिसराक बी आपोवंक जाय देर आर कंप्लेन्स शी ऑल्सो वॉज सेइंग दॅट मेनी टायम बॉडीज रिमेन बिकॉज म्युनिसिपालिटी फेल्स टू dispose of the bodies saying that there is no money is given by the collector but today health secretary also spoke to the collector said there is a provision they have a money sometimes it takes time to transfer it to municipality so we have given instructions to the chief officer and the account section officer under no circumstances body should remain once police inform you for even one day saying that money has not come you spend the money and then get it reimbursed from collector has agreed within 7 days he says whatever this that so तेही आज sort out केलो so म्हाका एक कंप्लेन येवपा जायना फाल्यां पयशे ना म्हणून बॉडी उरली पळय हांव म्हज्यान जाता त्या भशेन पब्लीक अंडरटेकिंग कमिटीचो आधार घेवन हांव ते 15 दिसांनी मॉनिटर करपाचो प्रयत्न करता विथ ए सोल इंटेंशन that this district hospital should be commissioned as early as possible. Only one point agenda. And they are all helping me. I must appreciate. So the directors are, the superintendents are, JSIDC engineers are. As today, health secretary also attended the meeting. Additional secretary personnel also came for the meeting. To discussion on the staff, everything. So we are working out. Because we are pursuing it, it has come to this stage. Because they will also admit. Because we are monitoring it, we are pursuing it, it has come to this stage. So, हांव तुमकां गेल्ले खेपे सांगिल्लें नवे वर्साक नवे हॉस्पिटल दिस शुड बी द स्लोगन आनी म्हाका आय एम शुअर इन द न्यू इयर दीस हॉस्पिटल बाय हूक ऑर क्रूक वी विल सक्सीड इन कमिशनिंग विथ द वे वी आर मॉनिटरिंग आतां बारीक मातशे प्रॉब्लेम जातलेच नाव टुडे वी हॅव गॉट ऑल द डिटेल रिपोर्ट ऑफ एक्झॅक्ट पोजिशन now the deadline of handing over all the things म्हणजे ते tables सगळी आयली OTG tables have come they have come in Bombay in the next 3-4 days they are bringing it to Goa so OTs will be over pipelines everything is more or less getting completed internal finishing now is going on in full speed